Ruska pobjeda u vojnoj specijalnoj operaciji u Ukrajini bit će jedna od najneverovatnijih u modernoj istoriji, rekao je Scott Ritter, čuveni američki vojni analitičar, bivši visoki oficir u vojsci SAD i bivši inspektor UN za oružje u Iraku, tokom webinara o događanjima u Ukrajini. On je naglasio da Rusija samouvereno pobjeđuje u specijalnoj operaciji u Ukrajini, o čemu svjedoče svi pokazatelji. Imamo rat velikih razmjera u Ukrajini i Rusija u njemu odlično dobija. Činjenica da Rusija odlično pobjeđuje u ratu, vidimo sve pokazatelje, citira Rittera RIA Novosti. Američki vojni analitičar je primijetio da će Rusija nesumnjivo pobjediti u ovoj specijalnoj operaciji, ali su zapadni mediji to namjerno prečutali. Imam dosta iskustva u ovoj oblasti, cijelog života proučavam vojne karte i kažem vam, koji god pokazatelj da pogledate, Rusija je pobjedila u ovom ratu. Verujem da je u procesu završetka jedna od najzapamljujućih vojnih pobjeda u modernoj istoriji, ali nećete čuti za to, jer mediji vrte upravo suprotnu tezu, dodao je Ritter. Prema Ritteru, ruska vojska koristi veoma efikasnu taktiku da zadrži neprijateljske snage na mjestu. On je sugerisao da ruske oružane snage neće da zauzmu Kijev, već su tamo okovale ukrajinske trupe. Slična taktika korišćena je u Odesi, gdje se nalazi značajan dio oružanih snaga u Ukrajini. Ako neprijatelj ovdje ima veliku koncentraciju trupa, a ja koncentrišem mnogo trupa ispred sebe, on neće moći da pomeri trupe jer mu prijete moje snage, objasnio je vojni ekspert. On je naglasio da Rusija uspješno napada skladišta goriva i municije. Nedostatak goriva čini ukrajinsku opremu beskorisnom. Bez nje oružane snage Ukrajine ne mogu manevrisati i transportovati pojačanje. A šta je rezervoar bez dizel goriva? Kovčeg. A kamion bez dizela? Još jedan kovčeg. Sva skladišta municije su dignuta u vazduh. Šta je to artilerijski top bez municije? Mogućnost pogibije, sumira američki analitičar. Ritter veruje da je specijalna vojna operacija već u završnoj fazi. Ruski predsjednik Vladimir Putin je napomenuo da je specijalna vojna operacija izvedena kako bi se zaštitili ljudi koji su već 8 godina bili izloženi maltretiranju i genocidu od strane kijevskog režima. Opširnije pročitajte na portalu alo.rs.